mwiriwe neza. Tera agatebe dusasane iby'u Rwanda kuko bigeze kure. U Rwanda rugeze mu bushorishori, u Rwanda ngo burya ruratera ntiruterwa. Kandi Imana yirwa handi gataha i Rwanda. Ubaho wagera kuri isi hose ntago wahabura umunyarwanda. Kandi iyo habonye n'undi muntu uyimuwaje igihugu cy'u Rwanda akubwira ko ari igihugu cy'umutekano, iterambere riri ku muvuduko udasanzwe ndetse n'isuku. Nk'uko nyakubahwa perezida wacu wa Repubulika yabivuze, u Rwanda ntago ari ku ikarita gusa. U Rwanda ni mu mutwe, aho waba uri hose ni mu Rwanda. Ntabwo ari ubwa mbere wumvise ko u Rwanda rwigeze kwamaganwa yuko ruteza umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba. Bikavugwa ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba wa M23 uharanira ubwigenge bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Uko kwamaganwa byagizwemo uruhare ndetse binashyigikirwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba ndetse n'igihugu cya Belgique bitewe n'inyungu babifitemo. Ntibyagarukiye aho, bakomeje no kujya mu baterankunga u Rwanda rutera inkunga cyane cyane amakipe y'u Burayi, dore ko u Rwanda rutera inkunga amakipe agera kuri 4 yose ari mu bihugu 5 bifite shampiyona zikomeye ku isi ndetse no mu Burayi. Ayo makipe harimo Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage, Paris Saint-Germain yo mu Faransa ndetse ubu hiyongereyeho na Atletico de Madrid yo muri Espagne. Therese Kayikwamba ntago yagarukiye aho, kuko yoherezaga amabaruwa asaba ayo makipe yose kuba yahagarika kugirana amasezerano n'u Rwanda, kuko bari kujyana amasezerano n'abantu bateza umutekano muke mu bantu. Ibyo byose nubwo byagenze gutyo, hari abatarabyitayeho kuko abenshi bazi ukuri kwabyo. Mu Bufaransa ntibyagarukiye aho, naho barahageze. Ariko nk'uko bavuga ngo u Rwanda ntabwo ari ku ikarita, u Rwanda ni mu bwonko. No mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa kwamaganwa k'u Rwanda byagezeyo. Ariko umunyarwanda uri muri iyo nteko ishinga amategeko ndetse uri mu ishyaka rimwe na Emmanuel Macron, perezida w'iki gihugu, yakomeze kunamba ku Rwanda, avuga ko ibyo byose bavuga ari ibinyoma, ababivuga bafite inyungu babikuramo. Nakwibutsaga ko mu Bufaransa hari n'uwabaye Miss France mu mwaka w'2000, Ronald Sonia, ufite inkomoko mu Rwanda ndetse akaba yaranavukiye i Kigali. Reka tuvuge kuri aba bombi. Hervé Berville ni umunyarwanda wavukiye i Nyamirambo, ubu ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, aho ahagarariye ishyaka rya RMLH ya perezida Macron, mu gihe Sonia Ronald wavukiye i Kigali yabaye Miss France mu mwaka w'2000. Bombi bafite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, ariko ntibibagiwe inkomoko yabo. Batanze igitekerezo mu kinyamakuru cya La Tribune gisubiza abantu bamaze iminsi baninga amasezerano u Rwanda rwagiranye n'amakipe arimo Arsenal, PSG, Bayern Munich ndetse na Atletico Madrid mu kwamamaza Visit Rwanda. Iyo nkubiri yafashe umurego kubera ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, kugera naho abanyapolitike barimo nabo mu Bufaransa batangira gusaba amasezerano ya Visit Rwanda n'aya makipe ko yahagarara. Sonia na Berville bagarutse kuri iki gitutu makipe yakizweho asabwa guhagarika amasezerano na Visit Rwanda, bavuga ko batumva impamvu ibyo bari kubikora. Bombi bavuga ko amasezerano nk'aya akozwe n'ibihugu bya Afurika asanzweho. Batanga urugero ku yo RDC iteganya kugirana na AS Roma, azaba afite agaciro ka miliyoni 4 z'amayero. Bavuze kandi ko Cote d'Ivoire yagiranye ubufatanye ndetse na Olympique Marseille, amasezerano akaba yaratangiye muri 2023 akazagera muri 2030. Aya DRC agamije kwamamaza ubukerarugendo bwa DRC, mu gihe Cote d'Ivoire izasiga hubatswe ishuri ry'umupira w'amaguru ya Abidjan. Basobanura kandi icyo aya masezerano agamije atari ukwamamaza ku myenda gusa, ahubwo bari mu murongo mugari wa politiki y'ibihugu yo kumenyekana no guha amahirwe afatika abene b'igihugu babyo. Bati none se kuki gahunda ya Visit Rwanda yibasiwe ku buryo budasanzwe? Iri ku myenda y'amakipe nka Arsenal, PSG, Bayern Munich ndetse vuba aha yatangiye kugaragara kuri Atletico de Madrid. Iyi gahunda yo kwamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda yamaganiwe kure, ituma n'abantu bafata uruhande muri politiki mu Bufaransa, bashinza u Rwanda uruhare mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sonia na Berville bavuze ko nta muntu uhakana uburemere bw'ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba, no kuba hakenewe inzira ya diplomasi mu gukemura ibibazo, ariko bitavuze ko kugira ngo bigerweho na politiki y'iterambere igomba kwamaganwa. Ati
Ese ukwiriye kwamagana gahunda igamije guteza imbere ubukungu imaze imyaka itewe n'uko hari abo idashimisha? Kumva ko Visit Rwanda igamije guhisha ibitagenda ni ukwanga kureba umumaro wayo, ko igamije iterambere n'isura rwo ku rwego mpuzamahanga. Sonia na Belleville basobanuye ko Visit Rwanda yatangiye 2018 mbere y'aya makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, ko ari ingenzi mu kwamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda. Uretse ubufatanye n'amakipe y'umupira w'amaguru, bikubiye mu rwego rw'iterambere RDP rureberera Visit Rwanda rushinzwe gutuma u Rwanda ruba igihugu gikurura amahanga, kandi ikorana na Basketball Africa League, Tour du Rwanda, ndetse u Rwanda ruzakira isiganwa ry'isi mu gusiganwa ku magare muri 2025, ndetse hari n'intego yo kwakira Formula 1 Grand Prix. Ati none se turamagana iki mu by'ukuri? Igitekerezo cy'uko igihugu cyo muri Afurika kimwe n'ibindi byose gishobora kubaka iterambere ryacyo binyuze mu bukerarugendo na siporo. Bavuze ko inyuma y'ubukangurambaga bwa Visit Rwanda hatari intero gusa, ahubwo hari imirimo, inyungu n'ubuzima. Hari abayobora ba mukerarugendo bafite amahoteli, abateka, abashoferi, abakira abantu muri hoteli, abakozi bo ku bibuga by'indege n'abandi bakozi mu ngero zitandukanye. Ibihumbi by'abantu bari mu rwego rumaze imyaka 10 ari rumwe mu zibumbatiye ubukungu bw'igihugu. Kuri Sonia na Belleville, abanenga Visit Rwanda n'abakifitemo imyumvire y'ubukoloni, bahora bashaka kugena ibikwiye cyangwa ibidakwiye ku bihugu bya Afurika. Bavuze ko amahitamo y'u Rwanda yo kwamamaza ubukerarugendo atari ukwiyamamaza, ahubwo ari amahitamo y'Abanyarwanda yo gukomeza kwiyubaka nyuma y'imyaka 31 Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye mu mwaka w'1994. Bavuze ko ubukerarugendo bwihariye hafi 10% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, ndetse ko bwinjiza arenga miliyoni 600 z'amadolari ku mwaka, bugatanga n'akazi ku bantu barenga ibihumbi 200. Igitekerezo cyabo gishimangira ko ibyo u Rwanda rukora binyuze muri Visit Rwanda bikorwa n'ibindi bihugu, kandi ko amahame mpuzamahanga yemera ko siporo ishobora kwifashishwa ikazana impinduka, igahuza abantu, urugero politiki itageraho. Bavuze ko bidakwiye gutesha agaciro umuhate w'igihugu kigerageza kwandika amateka mashya yacyo. Bati Visit Rwanda si intero, ni gahunda ihamye, ifite umusaruro yatanze, ifite ibyo itarageraho n'amahirwe y'ibyo yageraho. Bivuze ko bidakwiriye kunengwa, ahubwo icyanengwa n'ibyo u Rwanda rutarageraho ubwarwo, nk'uko hari ibyo n'ibindi bihugu bitarageraho.